U riži je zakopano neko slovo. Djevojčica će ga potražiti. Opipat, koje je to slovo? Ajde, traži, gdje sam ga zakopala. Ajde, traži. Traži koje sam slovo zakopala, opipaj ga. Bravo, slovo C. Dobro. To je slovo C. Pipi, ima li u riječi bicikla slovo C? A koje je po redu? Prvo, drugo, treće. Pipi, bravo! Ove dijelove treba spojiti i onda se dobije slovo kad se spoje ovi dijelovi. Evo ga. Koje slovo bi ovo moglo biti? Može taj dole. Malo pa smo složili. Ovo je možda ovako nekako dođe. Daj prete napičku. Ja, pa to je slovo. Mama, ovako me je bila. Sada me je bila, tako je. Ovo je slovo C. Gle, netko leti. Leti kvačica. I sad je nastalo slovo Č. A kad se sklope, nastane Č. Pipi, koje je zadnje slovo riječi brodić? Č. Bravo, Pipi.